मणिपुर माई पाकना सेंजा थुमजा थिंगसी हायरबदी लोक आयोग ता चना हनगदबनी हायना बीजेपी की वंगांगलोय ओ जोयना हायख्रे अमदी मसागी ममित उहन बियु हायना मियांगी नुमिता चीफ मिनिस्टर दा वाकत खिबा मियोय अमा जेनिम्स ना लायेंग दुना मित उहनख्रे खुरमजरी मीटिंग ताबीरब सिंह बताराम नक्सरी पाव संदोक न पिजरी सही अहू मस्जिदा मोदी गवर्नमेंट ना अवांग नोंपोक अवनबा मा पुरकप ngamle हाइना डोनर मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र न फुंगदोखरे बीजेपी मणिपुर प्रदेश न सिंधुना निजायपा चुथेक्ता लेबा पार्टी असि ऑफिस त पांगथोखिबा सेंटर की बीजेपी न लुचिंगबा गवर्नमेंट असि की चही अहुम सुरकपगा मरी लेनना सबका साथ सबका विकास की थोरमदा फुंगदोखिबने थोरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन पार्टी असि की प्रेसिडेंट एमपी केएचएच भवानंदा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेम साकिब गेन अतई मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एमएलए अमदी पार्टी की लुचिंगबा सिंगसु सरुक याखी डॉक्टर जितेंद्र ना सेंटर पालिबा बीजेपी ने लुचिंगबा गवर्नमेंट असिन चही अहुम मसिदा इंडिया अमसुंग अवांग नोंपोक लमदमदा अवनबा मा पुरकप ngamle लंबी थोंग ह्यूमन रिसोर्स नुपी अंगांगी हकसेल महई मसिंग यावना हिरम कयादा अवनबा लागले अवांग नोंपोक की स्टेट सिंग हेना चाखत हन्नबा अखन्नबा मिटिंग चंगदुना अहोंगबा मा लाखले हाइखे 15 मार्च को सरकार बनी 21 मार्च को ब्लॉकेड खत्म हुआ। ये बात भी हमने कही कि हमारी सरकार बनेगी ब्लॉकेड खत्म होगा। पत्रकार पूछते थे क्यों कैसे, हम कहते थे इसलिए कि इसके पीछे भी राजनीति है। देयर आर पॉलिटिकल इंटरेस्ट विच वांट टू डिवाइड दी सोसाइटी। एक लेस देन 1 वीक ब्लॉकेड खत्म हुआ और उसी तरह अभी सरकार को बने हुए सिर्फ 2 महीने हुए, 2.5 महीने और मणिपुर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जमीन का भी इशू अब सॉल्व हो गया। चीफ मिनिस्टर एन बिरेना तेलबा था अनिरोम असिदा हाना लेरंबा प्रॉब्लम कया गवर्नमेंट असिना लोशिनबा ngamle मरा सेटपा गवर्नमेंट अमा लेरबा मतमदा मियांगी थबक तौबा ngamgani लंबी थोंगी फिबम फगरहनबा इंग्लिशिंग अनिगा कुनिथोय फावबदा मिपुंग खुदिमक अफबा इसिंग फंगहनबा थमलिबा पांदम माय पाकनबा होनगani मियामना हाइनिंगबा थांगतनिंगबा वाफम लेरबदी पार्टी की ऑफिसता निंगथौकाबा नुमित खुदिंगी महूत मिनिस्टर लेबा पोकपा नुमिता वर्क्स मिनिस्टर सगोलसेन नुमिता सोशल वेलफेयर मिनिस्टर इराई नुमिता एजुकेशन मिनिस्टर थांगजा नुमिता एग्रीकल्चर मिनिस्टर नुंथिल पुंग अनिदगी मरी फावबा उनबा यागनी हाइरी पाकतुर ले पुनमक्सिबो सबका साथ हिंगबा सपननबा हिंगनबा मागी फिलोसफी दुनी अखोइना तमगदबस अदुनी कोई विदिन 2 months to in the 10-15 days 40-45 days अखोइना खोनर जरिसे मागी मतुंग इन्नबला मागी कमिटमेंट Mayam kana gumana government sina salisi thumanbra birena tawisi thumanbra thudaba yaro yakhoi please be ready my team I'm telling you it is my request please be ready to speed up hujik sadis again speed up tawdaba yaro khoi masi karigino ha kana narendra modi sina khoi da amaka challenge ma torameba to the whole peoples of Manipur mana challenge ma torameba Numit sahi tara manga the last ki Congress government tawbung the bodo the my government will do within 15 months namana commitment naman job anamapinen मणिपुर माई पाकना सेंजा थुमजा थिंगसी हायरबदी लोक आयोता चना हनगदबनी हायना बीजेपी की वंगांगलोय ओ जोयना हायख्रे ngasi ma ki mayum da pangthokpa paugi mifam amada lok ayokta manipur da chana hanba haibasi englishing ani gatara mari da assembly da pass tawkhraba wafamne madugi mamangda mahak masana private member resolution house da puthoktuna khanakhiba leike lising ani gatara mari da pass tawkhraba su chana ba ngamdana leibadagi lising ani gatara tarukta PIL lama thangatuna manipur high court ta panduna leiri BJP na lujingliba government asina lamdam asidagi senja thumja mapung phana muthat ke hairabadi bill asi chana hanabagi damak sempham thokpa search committee amadi select committee sing athuba matamda semgadabani masina manipur da khena ba amasung manaba purakpada mateng su oigani haiki sarkar na pami pandam madu chapta kanda achauba apanba oiriba aikoi sigumba aikoi gi ako hurdle do se masina thokpada achauba mateng oigani haina kali aduga tacheng namak hairabada senja thumja thingba haibase masidi araiba nati masi
सेंजा चुजा करप्शन थिंग है बसे मसी अराइब नते मदुना अकोई सीब खेर न है मियोइबगी ख्वाइदगी चौब लांदी अकोई वार अगेंस्ट द करप्शन है द greatest war against the corruption is the greatest war of humanity है मियोइब खुनाई ख्वाइदी चौब लांदी सेंजा तुमजा थिंग मनी है अदुना मणिपुर की सेंगना हर कांड हुजिक ओइरिबा श्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की मखादा मणिपुर चथरइबा थबक मयाम अरुगा हुजिक लेइबा गवर्नमेंट असिना मणिपुर की प्रजा एकदम तौगे खलिबा थबक सिंग असि निंगथीना माइवन चुमना मचु ताना मवंग ताना तौनबदा लोक आयुक्त बिल लाइबसी तंगाई फदना मणिपुर सन हंदबा यादबनी मियांगी नुमिता चीफ मिनिस्टर का उनादुना ममित उबा फंगहनबियु हाइना वाकतखिबा वांखै थांगापात मपाल वार्ड 14 सौबाम बीरेंद्र जेनिम्स मेगी तांग 38 कैटरेक्ट ऑपरेशन तौरब मतुंगदा ममित उहनख्रे बीरेंद्रना आईएसटीवी न्यूज फोंदोरकपदा चही 9 हेना ममित उदना लेरकलब मतुंगदा मेगी तांग 15 दा मियांगी नुमिता चीफ मिनिस्टर दा मित उननबा अनोक लेबियु हाइबदगी चीफ मिनिस्टर ना नगमपाल लेबा सिटी ऑप्टिकल दा मित येंगलगा अनोक लौननब खंगलखी मागी मित अनिमक बायलेटरल कैटरेक्ट नादुना अनोक सिजनरबसु फरोइदबदगी चीफ मिनिस्टर ना होनदुना जेनिम्स दा ऑपरेशन तौबदगी मित उबक ngamlakibani haiki ऑपरेशन तौदरी मियाना अदुसि ताकपिले डायरेक्टर ना अदु आई पुलिसि सुकाउजरो असुगी मदुग माइजरे इमिसि उदबदु उहनबियोगी दमता चीफ मिनिस्टर अमसुंग डायरेक्टर बु आई थागसरी हन्नाना जेनिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर एन दिवेना जेनिम्स कना लेजद्रब सिंह लेमना लायंगदुना लाक्लिबस दा चीफ मिनिस्टर अमदी एमएलए सिंह हेना मिडियंग चंगलकपा सिदा नुंगाइबा पोई हाइखे गी एकोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लौथोकपीखिबा सुमाइदुना 57 इन्वेस्टिगेशन ब्लड एक्सरे अल्ट्रासाउंड चिंबा यांखैगा तरेट फ्री ऑफ कॉस्ट एकोगी मणिपुर की प्रजादा कानाबा फंगनबिगनी हाना लौथोकपीबा सिगी मतुंगिना एकोय अंगम थाकता हजी कोई याम कन्न होनजरी मसी सुसोइदना सु कोइना माकी मंगलान से कोइना निंगबा थुंगन मंगलान से मंगफाउननबा कोइजु होनजरी मणिपुरी कल्चर की दमक लमदम अस्तिगी नहा सिंगना चाउथोक चगदबनी हाइना मणिपुर की गवर्नर नाजमा हेप्तुलाना फोंदोखरे वाफम सिंग असि जेएन मणिपुरी डांस एकेडमीना 38 लक सुबो ओइना पुथोकपा कुरंगनयनी हाइना मिंगथोनबा डांस ड्रामा हौदोपगी थोरमदा महांगना फोंदोखिबनी TH Chautombi कोरियोग्राफर ओइबा डांस ड्रामा अहानबो ओइना मियाम दा लांथोपगी थोरम अदुदा एकेडमी असि वाइस चांसलर TH टोम्बी सुसरुक याखी संदकृति ऑडिटोरियम दा पांगथोखिबा थोरम अदुदा एकेडमी की चांसलर सु ओइरिबी गवर्नर नाजमा हेप्तुलाना एकेडमी असिना मणिपुर की कल्चर बु अवांग बथाकता पुखतनब होनबगीदमक थागतखे महांगना मखाताना मणिपुरी कल्चर असि मालेम की काचिन कोया सिनब थुंगना यौहन्नब होनबदा आइखोय पुमना थौदांग लौमिनगदबने मणिपुर असि फुरुप कांगलुप खेनब कया लेरबसु प्लेटफॉर्म अमतदा पुन्ना हराउमिनबा पुन्ना जगोय सामिनब लमदमने मसिगिदमक आइखोय पुमना चाउथोकचफम थोई हाइखे I would like to promote in whichever way I can our artists from Manipur, not only nationally but internationally, that they should get more chance to perform. And I would like our young people, our youth, to be proud of their culture. For last Holi at Raj Bhavan, people came to play Holi and to dance. And I was happy that they were normal people who are busy in their life, but when it comes to celebrating Holi and dance and music, they all were dancing together. तुंगदा कुरंगनयनी उठे डांस ड्रामा से मणिपुरी जगोई द मसक नाइबी अमा ओइरिबी देवजानी चलिहाना इबनी मतम अमदा भैगा चंद्र महाराजना अवागी मखुतगी आसाम की निंगथौगी मतेंग लोइनना मणिपुर की निंगतंबा अमुक हंजिनबदा अपेनबा पोक्तुना कुरंगनयनी आसाम की निंगथौदा थाजकिबा अमदी महागना आसाम की निंगतंबा गांगना बोहनबदा लौरंबा थौदांग सिंगदा युमफम ओइबा ड्रामानी
Chahi Karagi Mamangda, Mauda, Aluama de Atejana, Tagnaba Polam Sing Lee, Duna Tamnaba Lupa Crore, Taranipan Hena Jang, the Semgat Kiba Call, Stories among a Sifa, Tabak, Hobangam, the Bamadi, Semga Sagat Pagi Tabak Sataribadu, Mongsa, the Hibaki Chignaba Labor, the Ginga Yupung Nipan, Makaidagi Hona, CBI Lamfilna, Call Stories Aduga, Mari Lena Bama from Manga, Red, Zataba Hokre, ISTV News Natongan Tongan was short, Tagi Fango Paugi Matungina, Red Sataribama from Maduna. Maugi Call Stories Lady Bamapam Call Stories Adubu Jalina Bigidamak Bank Taki Loan Low Kiba Associate Action for Progressive Development Society Paumai Colony Sangak from UBI Tangal Bazar Office Ani Amasung UBI Kuyatongi Office Ne Red Satabadu Loidriba Maramna Kari Che Jang Fagat Kibage Amadi Kari Fang Kibage Habadu Hosik Fawagi Oina Kupna Kangangamdri UBI Dagi Loan Oinan Lupa Crore Taranipan Hen Low Kiba NGO Duna Kari Maram Gidamak Jahi Kuina Changhanduna Call Stories Adu Tabak Hobangam Dabanwamadi Sariba Construction Adu Quality Control Tobra Hibasi Chinganingai Lay Haiba Complaint Lakpadagi Ngasigi Red Adu Satabu Erangani Hibaki Hazaba Lady Panbayai Mau Potato Farm the Putorpa Alu Liduna Tamnaba Mapam Latabagi Ban Blocket Lakpa Matamda Patuna Manki Bamadi Mau the Leba Passion Fruit Industries ki raw materials sing asigidamak Maru Oina Call Stories Amatamba Matau Tai Haina Lamdamadungi Mia Mamadi Entrepreneurs sing a takshin duna lakpadagi Manipur government na NEC amadi atopa funding agencies sing a kusham na duna Call Stories sa siling khatna pa mamangi government na warep lawal laikibani. YTB local the Sports University nataba government ki atopa sakhat thorang amata paikhat pa yaroi Sports University ki damak kathokiba lamsing mapu sing na amuk hanjin biro haina Nifu Mari YTB Local Land Owner Association Government ki Pungning Singsili Manipur Press Club the Pangthokpa Paugi Mifam Amada Association ki Secretary Kaisam Maniharna P Kiba Lamsing Sports University Sanana ba P Kibani Atopa Project ki damak P Kibanate Government Sports University Mafam Masida Saroidabo Oirabadi Miyam Nakat Kiba Lamsing Mapu Sing the condition amata yaudana handokadabani hairi Asi donate tawjabani Happy Ayaba Consent Asida Pija Kibini Atuka Kaigumba, Sport University is hard Rabanina, Wiki Doroke, Amatam, Point of Pandari, Masi, Hakuni Kuta, and Lokiro, Atuka development, Amadi, Paka Yahweh, had to say, not Kandui, Hajabanati. Haikam Dingoga English Singani Gatara Dagi Kangna Duna Lubongani Haina Tazaba Piduna Mari Lainarakibi Nupiama Hundok Piri Haina Ngarang Mara Bibi Singna Krukul the Labor Mayum the Chalubada Tati Tawin Janghale Kidaba Tawong Kuntok Hanbi upon Bamara Bibi Lup Nakana Yaning the Bafundora Kre Manipur Press Club the Pangthopa Paugimi from Mamada Lup Asigi Advisor Ke Mangi Sanana Miyam Gitabak Tawgani Haina MLA Oirabami Amana Nupi Singbu Hantana Yengba Yaningde Miyam Gitabak Tawgani Hairabadi Asengba Achumba Tobiu Mahaki Matakta Aingi Oiva Chapchaba Wayan Zatabu Hairi Hiramasida Chief Minister na Asengba Wayal Tobiu Haina victim Oiribi Nupias in a Fongdokli Hoziki when a BJP Sarkana Palapase Yamna Pazana Pale Yam Pazana Pale Huzi Messi and the Hariba Achumba Zatkadabani Aranba Tingadabani corruption Lay the Banina Mayam Hari Aduna Huzi Aina CM Nasu Aigi Pause Tazara Manina Kale Aduna Asengba Achumba Bizarto Birakanina Kale Amaromda Thangmiban United Club ki Vice President Pratap na Sekmai Kendrugi MLA Dingobu MLA Famdagi Lokthokadabani Haina ngasi Ima Kunthok Hanbi Sanglen da Pangthokpa Paugi mi Famda Fongdokre Manipur ki Chief Minister na Athupa Matamda Warushin Purakna Bukhotnagadabani MLA Dingo na Hayeng Fawagi Manungda Thangmiban United Club ta Laktuna Chapchaba Phirep ama Thamdrabadi Kendra Asigi Tongan ba Lup Kayaga Loinaraga Akanba Khongjang Changsilagani Haiki Honorable Chief Minister Masamana Masi Atumatamda Warushin Mopurta Targadi Ekoi Haying Taki Ekoi Makamaka Kunsanga Kanda Nupi Kai Kunadaba Gamin City Yori by MLM Samak resigned to whom we don't have a question in Bahorani. Amaromda MLA Dingogi Matakta Maram Sadaba Maral Kaya Season Bawafambu Nungaitaba Fongdok Tunangasi Kurkul Sabok Lekai the Labour Community Holder Nupi Kana Wakan Mifam Satakre MLA Gidamak Prazamiam Nalebli MLA Giras Nitigi Kongsata Akaiba Pibiganu Hai Bawafam Kaya Iba Placard Sing Ik Tetki Advanced Women's Society Awang Sekmaigi Secretary Thangzam Amubina MLA Dingona Kanagumbi Nupi Amatada Midyang Karal Jankiba Laite MLA Bu Izat Sok Nabasatharak Patawong Yaning de Haiki Manupine ma kanotori ma kopira rebro ma lakuyada mamangda adu sumaina tokdong sarkudi ma lag lai dauna
mapakane natana skari khongoi narino sumaina tawbasidi akoi yaningde mama oina tuna lokchim basu akoina mabu lokchim basu akoina mama oina akoina yaningdre kari na mana itingubu yamna kanu tawna le khata na ba mabu machin tum khala iba handakta kasare iba asibu namthana ba hatok na batala ko sidi mabu koina lokchim ba macha koina yara ro MLA Haikam Dingogi Taudogasi Ikai Ningai Oibatan Taba the Hangoiba Lamdamasida Lady Banupi Kunaibu Karishu Laitana Loba Misak Amani Haina MPP Natador Pachero Amana Kangalagli Paugi Maratana Ten Brem Talozari India Gi Ahanba National Awardee Government of India Napiba Silver Dew Makal Suna Lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an Distributor Amadi Akupamarol Loktak Industry Industrial State Takiel the contact of you. Changi labor sort of the producing at the Akchak Chotarba, Tunga Chava Yarataba, Kung Hamanayataba Singitaba, Amatanayabus by the Jolly Sarah Amazon, Jolly Capsule with Changi Sinavio. Irudio Coaching Institute, Kasampa Tomlekai behind Baigo Hotel. Admission opens for 5-month CBSE Foundation course for Class 11 Science. Date of commencement 15th June. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irudio Coaching Institute, Kasampa Tomlekai behind Baigo Hotel. Contact number 8131025634. Saiji TMT Barasi latest German technology season aduna state of art factory Guwahati puthok chabani. Masigi Barasi han basundokpa product oibana calling zade taken day mapangul kali amadi amaga hazin beheli. Masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT bar ne. Saiji TMT bar. Delicious cookies from Likla Bakery. Come enjoy compressor concept sauce agro. Amukana taramnak chari makhataba pao. Environment Day Gamari Lenana Awareness Program among us Kaibulam Zau the Pangthokre, Kaibulam Zau National Park ta Ecotourism Park ama Semgalagani. Sangai Festival as Handak Chahidagi Kaibulam Zau the Hodogna Cabinet Pukalagani Haina Forest Minister K.H. Shyam Kumar Nangasi, Pangthokiba Awareness Program Hodopagi from the High Cray, Forest Department Sinduna Kaibulam Zau, Ima Pawai Bilairembi Community Hall the Pangthokpa Thoramaduda, PDA Chairman K. Robindro, Midagi Vice Chairman Asini Kumar Forest के Principal Chief Conservator के अंगामी न मरु ओइबा मियोइसिंग ओइना सरग्या के थौरमदुगा मरी लेनना ICCL ground की अकोइबदा उचारा क्यासु थाकी Park View की building अमसु minister न हांगदोके Minister Shyam Kumar na sangai kanana bukonabada department na akoibada leiriba miyam ga khusam na chatpatangai fade haike sangai ji kana na kadage kana ka tari mara police kana na tabudage hani कोई इफान की लाना तो दिया और लगी तो लंबा सिंह रही बा पर वो लंबा हो गया इफान की है ऑनरेबल एमएलए की सब दायित्व ले अदना मामा तो रही बा गमेना असोई बता लेमे ने कभी है ना अनोपनाई से ये बना पातम को था भी आप लोगों को कुछ दर्द नहीं है मतलब जो नहीं नसी इस दहाई मतलब हद के लिए आई मतलब आई वेरी सॉरी इस यार आई मतलब तो हम अपने मतलब सही थे आई सोई ना मतलब मधी को दूसरे पामा itu honorable MLA tapi tahu kan yang mau dipakai kalau pada sebagai pada ni sangai kesini sih honorable sih itu hajar mana boleh iman kita sangai kesini dan sama tahu dia ya sangai kesini iman sama tahu betul kursi di kena gratis tahu nak buat high level dia boleh tahu
Nauria Pakhang Lakpa Kendra gi manung da leiba Mekola Gulab Higher Secondary School gi phibam phagat hanaba mioi kuni thoina saba development committee ama semkhre committee gi chairman na kendra gi MLA Subhas Chandra na oibaga loinana advisor na hana gi MP W Angau khankhre ngase school asi development committee gi mifam pangthokre MLA Subhas Chandra na school asi model school ama ohenaba pantam thamli haikhe Kakching Municipal Council ki Congress ki councillor manga Lilong Municipal Council ki chairperson yauna councillor mari amadi Kumbi Municipal Council ki councillor ahum ngasi Manipur BJP Pradesh ta yaukre makoi bu harau tayamna opa ki thoram ma BJP ki office ta pangthokre party ki president Babananda yauna MLA kaya amadi BJP ki makok thongba thopuba singsu saruk yakhi BJP ki president Babananda na chief minister N Birena Luching ba sarkar asida miyam na nong nong gi thaza ba helakli haikhi Masih pergi honorable CM na thona thana masih problem amat lehera di madu dialog ni through the solution program hai thaja di mana masih community mayam se dialog taur matung dana si hana lehera bapina thaja ngam mayam de trust deficit mayam dona si trust building na mal sak tongam nari masih lebak sigai sida koi nuksinga chana na le pergi khonsa dona si la Hatta Golapati Minuthong da leiba bakery sing food security amade standard enforcement wing Imphal East ki team na thingzinduna mafam madu da saramba polam sing lokhatkre thingzin khraba bakery sing adudi Tomthin bakery MS Bukes bakery amadi Rupazan bakery ni Handak Uripokta tamthiba thodok amade laikhidraba Soram Ongbi Lakhi Pyari amadi machanupi Irengbam Ongbi Monica gi haksang hayeng lauduna aroiba mathau mangam pangthoklagani wafam asing asi misiasi matang na semkiba people action committee against the brutal killing of Lakhi Pyari and Monica na Paumi Singha Uripokta unabada PAC convener Hizam Bikramjit na phongdokhibani Mahakna hai misiasi matang da PAC na taliba dabi mihat pa puthokpa amadi first track court lingduna mathau tawhanba dabi asi government na thabak oina paikhalaklanina PAC ki dabi tangkhai ama fangbadagi laikhidrabi haksang ani adu lawbagi ferep lawbani mahakna makha taraduna hayeng ayuk pung 8 da miyamna haksang asi lawbada saruk yabiu haiki World Environment Day ga mari lainana MSU na tongan-tongan ba mafam singda pak sana haira pambi makhal kya thakre MSU gi president Manjit Sarang themna malem gi mahusa gi khal kai tharakli ba sing ase gi mirol na mengkhatpada awaba amadi oiragani handak sahi gi United Nation na piriba Connecting People to Nature haiba themma sida MSU na sunumit nini supna thoram pangthoktuna umang wamang kanana ba using thabani haike Ideal Girls College Akampat Pishum Singa Masada leiba mairoi singini sim khubam Hairi Pok Haikru Jing Lang Thabal Le Makhale Kaida Haira Makhal Chahum Lom Thaki Kampopi District ki Kali Khola gi akoibada chawna lekrak chalakhiba du hanadagi hena lauthorak le hairi masina maram oiduna IT Road Makuli amasung Kala Pahar lambi faungnadre mafam aduda Tribal and Hills Development ki Minister oiriba NKSC na khudaki oina awa ana taraba singidamak lupa lakh ahum longi polam kaya khusinakre khusinabagi thoramda Kampopi ki DCT Ranjit Tribal Development ki के कपासु सरुक याखी SCRT की मखाद नुमित मरी नि सथगदबा कंटिन्यूस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन की मतंगदा वर्कशॉप अमा ओइनाम गवर्नमेंट हाई स्कूल हौख्रे हौदोपगी थोरमदा स्कूल सिगी हेडमास्टर एस सना तोंबा ZEO जोन 4 एन टिकेंद्रजीत SCRT की OSD डॉक्टर वाई नंदिनी सुसरुक याखी DM कॉलेज टीचर्स एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर KS दिनेश ना रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांखी Nambol Kendra ki manung da leiba Nambol Aitonzam Ward number 5 ki Azena PDS ki makhada cheng yen da bayaw khide amadi shu na yen ki hairi SNM Sunita na kanagu makhara na mabulla na uhanna buhona bani handak nauna Ward number 5 amadi 6 ki Azen ani thokna khaidokpa sida cheng khaidokna bahona bada matam khara di changki maduna cheng asi khara thengthana yen bani Laitonzam mayai laikai market seta yen pham thokpa cheng yeli haiki Marifu Taruk Suba Battalion CRPF na sungarang World Environment Day ki thoram lamphel patta leba battalion na sida pangthokhi thoram adu da commandant Kalyan Singh na luchingduna battalion ki manung amasung mapanda uzara cha mahena thakhi hairi Jiribam police na Jiribam da leba hotel amadagi mioi ahum dagi ganja kg kunhumdai fagale hairi fagalaba mioi sing adudi Laishram Santi Devi Laishram Nanda amadi Yumnam Gita Devi ni makhoi ahumak Tangjing Turel wangmodagi ni hairi ngasi Kongkham Sangai Memorial Trust na sinduna Kongkham Sangai na lekhidabagi kuntra subaning sing thawanga loinana mana mathum yenthokpagi thoromama
Public Theatre Hall Nambol da pangthokre ngasi gi thoromadu da Dr. Wahengbam Ingo Maitai CAU gi Professor Wahengbam Lokendro yang tongan bamyoi sina saruk yaki Trust ki President K Jadu Manina Nambol Kendro gi manung da leiba afaba mahiroi singda angamba mana mathum piduna leikhijraba sangai na pamjaram ba thabak singadu thabak ta onthokpani haiki Nupi yauba Thawal Police Commando ki team amana Palel Bazar da check tawbada Lamnai hing haukip koba more ward number 9 dagi mioyama WY tablet chani ga konana fare hairi Food Safety Administrator Bisnupur District na Nambol Kaithal gi akoi bada acha thag yoliba dukan phamli basting amadi hidak mana gi polam yoliba dukan kaya dagi matam helaba chana thakna ba amadi hidak mana gi polam kaya fakat khre driver si makha tana chathaki gani haina Food Safety Administrator Bisnupur District ki designated officer Y Surendra na phongdoragli Jada di polam sing aduga bagi model dagi pusalapa item bagi mikung gumba adagi bagi ate pada bagi matbul government di safety ki makara ting graba adu polam anam menang hartan bagi ngasi dar tidak pajari bos jadi bagi dar tidak bagi namun BSK asong bating ama bagi dar sini bating kami di sini amat kacau ya di press media asing masih komentar berapa Manipur Dramatic Union Sinduna Saroi Khaibam Lalit ki chama kunmanga suba mapok kumon thorom union asi hol dangarang pangthokre thorom aduda union gi president A Khir Gopal amadi Lalit ki imung manung sisaruk yakhi laiki drabagi mafam damiyam na haikat lekat tambaga loinana Lalit na iramba mainu pemcha lairik oina phongkhi Dr. Athokpam Kholchandrana lairik asi masak takhi tungda S Keshoram na direction piba Lalit ki mainu pemcha play utkhi Churachandpur Police ki additional SP Kumar Jina Luchingba team amana mioi ahum dagi lupa listing humpurongi oigadaba hidak managi pothok sing fagalaba matungda Food Safety Officer Churachandpur da sinakre hairi Pandit Dindayal Upadhyay ki chahi chama subagi mapok kumon thoranga mari lenana numit humni satharakpa banana fiber ki training program kontha ahalup talotion kre thoramaduda Upapradhan S Surchandra W Pressing amasung BJP Weaver Cell ki convener L Sarojini Sharma susaruk yakhi World Environment Day ga mari lainana Manipur State Legal Services ki meeting makhada legal aid clinic haurebi na sinduna environment amasung legal high state thoram mangarang pangthokre thoram aduda advocate PH Binodini amasung S Gauradas na resource person oina wangangki Singamathak Young Learners Club Pisum Children Park Construction and Development Committee amasung Go Green Group Singamathak na punna sinduna World Environment Day ga mari lainana Singamathak Young Learners Club na kon ba mafam singda uthaba hokre hawdopagi thoramda singjamai kendra gi MLA gi loina bi amadi Environment Department ki official sing susaruk yakhi thoramadu gi saruk ama oina angang singi layak pa sangdamna ba amasu pangthokhe uthabagi thoramasi chayola machum na sathagani hairi Aten ba break amagam luxury Heart Operation Lising Tara Mangagi Mathakta Pangthokraba World Class Heart Transplant Surgeon Dr. Ajay Kolna Sky Hospital Rims Road Infalda Open Heart Surgery Bypass Surgery Amasung Makal Makagi Heart Operation Sky Hospital da Pangthok Charagani Agangi di OT Amasung Hospital Charge Free Oigadi Loinana Dr. Ajay Kolgi Heart Surgical OPD gi Kudong Chaba Laizagani Akupa Marol gi Namak Sky Hospital gi reception da Tanabi Kung gidi tatatis college di, mamal suma pun kuning jam mana yo suma ngaroi pista salabni na, adu suma takta superlink footing offer me amun piri sidi, bas electric drum nusin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang nusin bayar Bhai Gurudas Group of Institutions Sangarur Punjab na students ko ding maki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana pi ba mafam ni education pi ba khatang natna hayengi yumbiro puthokwa institute ni Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water.
हेलो डॉक्टर ISTV ने सगोल सेन खुदी की नुमिदांग वायरम पुंग तरुक ताब मतम न संदुक चबा लाइव फोनिंग प्रोग्राम नि लागली बतांग निपान सगोल सेन निमित्त डॉक्टर टी विलासिनी देवी MD ऑप्स एंड गायनोकोलॉजी असिना गेस्ट डॉक्टर नि टॉपिक न नुपी ना ngang मिरोन बदत थेंगनाबो खुदोंथि बसिंग हाइब असिनी अदोम न कॉल तोबिरकदबा इकु फोन नंबर 24423336 Amukana taramnak chari makhataba pau. Kainau thongtha community hall da world ngasi World Environment Week kamari leinana ujara kaya thakre thoromaduda Manipur Pollution Board ke scientist KH Tomba Pradhan W Homeshwar Kainau High School ke headmaster Keshona Maroi bamyoi sing oina saruk yakhi KH Tomba na pollution control taunana ba madi akoi bagi phibam phagatna ba thakiba ujara sing mapung phanna ba senabi batangai phade haiki Pradhan Homeshwar na solid waste management ase lekai da pangthoklabadi akoi bagi phibam da soksilakli ba se khara makhai di kanbang ngamgani haiki Ngarang Kamong Youth Club na sinduna World Environment Day gi thoram Pukhrambam Kauza lampak ta pangthokre thoram aduga mari leinana Pukhrambam Kauza gi khubamda ujara kaya thakhi CBSE na lawa class 12 ki parikha da science stream da sada Mari Fudra Mari Dasmik ani fangduna Manipur gi oina makok oiraklaba Slope Land Public School gi Khongjom gi Maheroi Nomaithem Manos Maitai School asina ngasi harau tayam okre thoramadu da Education Minister TS Rajesham Hanagi Minister M Nara School gi Chairman Themboy yaw na mari leina bamyoi kya na saruk yakhe Science Club and Students Legal Literacy Club Ziribam Higher Secondary School na susenduna World Environment Day gi thoram pangthokhi thoramadu da school asigi principal oiramba S Maniton hozik principal oiriba L Ranjit Kumar SDPO Ziribam RK Charles Senior Divisional Officer Dr M Kamreshu saruk yakhi thoramasigi saruk ama oina school gi akoibada ujara kaya marup thabaga loinana mahiroi singi essay competition ama supangthokhi Veterinary and Animal Husbandry Khekman ICDP Sub-Center na Veterinary and Animal Husbandry Thobal gi Joint Director ga khusam naraga Khekman Community Hall da sancha maga yankhairom da HSBQ vaccine kapthokre Tamil Nadu Sarkar na state adu da education da achoba ahong ba ma purakna ba ma di school system hongdok na ba sarkar gi employee khudima ki macha sing sarkar na chalaiba school sing da tomhan gadabani hai na ngasi lauthokre hojik sanabagi pau am lobirase Sigi tang nipan nagi tara phauba Meghalaya gi Shillong gi St George Secondary School da pangthokadoriba kunnipan suba National Taekwondo Championship da saruk yagadaba Manipur gi sanaroi kunnipan amadi official Imphal thadokre Polo sanaroi singi chahi gi oiba transfer tha sigi tang tara dagi na tara manga phauba pangthoklagani Polo sanaroi singna numit asigi pung ani dagi manga phauba transfer fee Lupasa Magaloina na Manipur Pony Breeding Farm Lamphel Pata Lakna ba Manipur Horse Riding and Polo Association thadrok chero lamana khangalakle Chahi sida ahan ba oina All Manipur United Veteran Football Association sinduna pangthokiba RKFDF Sangai Trophy Veteran Football Championship ta All Yairipok Master Football Team na Fair Play gi mana amadi sel gi mateng association asina pirakpatagi thagatpa phongdokre amaromda Yairipok singda da hana state Referee Oiramba MD Maniruddin na khangawdana laikidabada All Yaripok Master Football Association awaba phongdokre makhataba sanabagi pau boyai ningthaujamdagi phangbigani Poiro Khongjin High School na Andro High School Bumai Tibapiduna Sahi Trachen Makagi Nupi Masagi District Level Subotra Mukrisi Football Tournament ki champion oikre Youth Affairs and Sports Department Kumal Lambaki Miyang Makada District Youth Affairs and Sports Office Impal East na Sinduna Tha Sigi Tang Mangadagi School Ahum na Saruk Yaduna Satarakiba Sahi Trachen Makagi Nupi Masagi District Level Subotra Mukrisi Football Tournament ki ngasi Kumal Lampak Men's Dem da Sanakiba Aroiba Mersa Poiro Khongjin High School na Andro High School bu goal amasino da Mighty Babiduna Satarkiba Tournament Asigi champion oikibani Poiro Khongjin High School gi amatangarba goal adu M Promilana Merski Yankhi Manga Suba Minita Sanki Mersa Sida Poiro Khongjin High School gi Sanaroi Dainada Mers conduct Tokiba referee na unsporting behavior gidamak yellow card utki winner oikiba Poiro Khongjin High School da trophy piduna puning thawutki Tournament Sigi Losinbaki Thoramda District Youth Affairs and Sports Office Impal West ki DYSO NG Motilan Amati Impal East ki S Nirmalata Amati Atai official Singsu Saruyaki
Manipur Boxing Association Sinduna Mamang Thagi Tang Kunturuk Kuntramatoi Pauba Kuman Lampak Sports Complex ki Boxing Arena da Pangtokiba Taruk Subas Sub Junior Tarok Subas Junior Amadi Kunipal Subas Senior East 11 Boxing Championship da Sharu Yaruba Amadi Medal Larulaba Mary Com Sai Boxing Academy National Game Village ki Boxer Sing Opugi Thoram Academy Asida Pangtokre Thoram Asida Minister Led Pau Hawki CRPF Range Imphalgi DIGP SK Sharma Amadi Atai Official Sing Su Sharu Yaki Matanda Om Tafondiu Thagachari Boya Ningthozam Housing Asi Nong Bagyoiba Ay Ngasagi Pau Amuk Lagbirasi Ngasi gi kiba inga sagi pauda ICAR lampel patiki pilapa paugi matung ina ngasi gi khwaidigi sakiba Celsius degree kuntrani toi dasmik ani khwaidigi ingba Celsius degree kuni toi dasmik suino nuksita yawi sing manil gizang ayukta sada marputaret nungtilda sada humputaret oiki ngasi no chukide Maruibe Pau Mukahna Jahi Hu Masida Modi government na awang nongpok awan ba mapurak pangamle hai na donor minister Dr. Jitendra na pangdokre Manipur da mai pang na senja thumja thingsi hairabadi lok ayokta sanahan gadabani hai na BJP gi wangangloi ozoi na haikre Amadi masagi mamit uhan biu hai na miyang gi numita chief minister da wakat kiba miyoy ama janems na layeng dunamit uhan kre ISTV na pizza bapau matang asla loisere migeng tabiru besingbu amukan na khurumjari including 10,000 successful first and second division with unbeatable record of 100 upon 100 marks in maths, physics, chemistry and computer sciences. HRD Academy's academic tradition is now a culture. Come and be a part of HRDN culture of academic excellence. For admission, please visit HRD Academy in Fall on all working days from 8 a.m. to 4:30 p.m. daily. Be good, do good. Congratulations to all the shooters of the Blossom School Changangai Uchekun Mani for securing third position in the recently concluded 27th State Level Shooting Championship 2017 held in Kumalampak by scoring 34 medals including 8 gold, 11 silver and 15 bronze. Two shooters from the Blossom School also set 2 new state records in 10 meters air pistol by Laitanthem Kerol, 10 meters air rifle by Irika Kumalambam. The shooters also secured team champion in the first Winter Air Weapon Championship 2017 held in Kumalampak. Third NACO Raffle 2017 in the ad of Nambul Mapal Athletic and Cultural Organization NACO. First prize 3 lakh, second prize 1 lakh, third prize 50,000, fourth prize 30,000, fifth prize 20,000. Ticket rate only 100 rupees. Date 11 June 2017. Time 3 p.m. Venue Huidrom Lairembilam Park, Huidrom Laikai. Ticket available at Serima Pharmacy near Desam Headquarter, Kishampar. Alangwam Laikai, Lerak Macha, Machin. Khagempali Huidrom Laikai, Khagempali Pisum Bazar, Aduga Khanganjabamana, third NACO Raffle 2017 Asi, Lankadoriba Manipur State League 2017 da Saruk Yanabidamukta Club Asina, Miam Dagi Mating Nijabani.
Heritage Convent High School Living Certificate Examination 2017 at a glance. A born winner destined to be a superstar, and the legacy continues. Superstars of Heritage gets a cash prize of Rs 1 lakh each. Bideli Angom 8 ranker HSLCE 2017 with 91.8%. Poisnam Sonia 15th ranker HSLCE 2017 with 90.3%. RK J Shri Devi 21st ranker HSLCE 2017 with 89%. Trailblazers gets a laptop each. Ningthogjam Sonia Devi HSLCE 2017 with 88%. Tokchom Goldie Devi HSLCE 2017 with 87%. Felicitation ceremony on 10th June 2017 Saturday. Time 10 a.m. onwards. Venue Campus number 1 Uripo Bachaspati Laikai. Lakliba June tang tareta launch tawgadoriba Khuyatongda leiba Tulsi Motor Private Limited na puthogadoriba UM Bike Commando amasung Sports miyamda kudol tamjagadawi launch tawbagi thoramasida UM Bike ki mahausu mayam punna khangminasi ai chulai jarmage kelta tomna mayam punna wasi lengbiro ai samak sisar ya jagani mayam pumna maksud lengbiro numida sida ima konthongan bigi sanglenda pung ani makhai taba matamda fashion show amasung isaiga loinana miyamda test drive pisagadawi Test drive tawbiyu amadi free gift phangbiyu mayam soidun lengbiro ai sungai jaram Paujin jaba lakliba June gi tang mapan so lisingani ga sutna taraga tare irai inga gi tara mangani panba thanil numita oinam sagai gi horofam oiriba oinam sombumda oinam sagai gi poklen pokpagi khubamda sanglen sanabagi foundation stone yumbagi Thoram Pangthok Sagani Maramaduna Oinam Sagai Chapuna Magna Ayuki Pung Nipan Pawagi Manunda Lengbi Ratuna Thoram Asibu Saru Yabiranaba Nolukna Paujenjari ba Oinam Dhaneshwar President Oinam Sagai Trust Natragana Akogi contact number 98564294997 Natraga 985653851